obboleessa kiyya obboleettii tiyya gariin namaa ifi shaamaa ta'e baqeessi jiraachisa galata namarraan eegin gurbaa tokkootiitu intala takka jaalate laakiin ammoo inni ijaan qabu qaroonsaa jaamaadha intalti immoo oduma inni ijaan qabuu beektuu isa jaalatte jaalala kana waliin turan guyyaa boodaa yoon bultii jaarrannaa ettee gaafatte hoggoo kana woomaa qalbii na cabse je maal taate ennaan ni bareeddellee dhuma je'anii silaan takka ija rabbiin naa deebisee qaroo tiyya naa banamtee si arke saniin fadha jeen sanuma qalbii cabxee ifii bayxee isa fayyaduudhaaf ifii miidhamtee isa fayyaduudhaaf jecha waan dalayte dhaggeeffadhu inni waan isin dalayte guban qabu manuma akimaatirraa namatti erganii dhufanii mana akima ijaarraa namaatu ija si arjoome je'aniin alhamdulillah jee gammadee ija fayyaa sanatti kaayan arra dura namni narkoo qabu jaalallee tiyya qaadhimaa tiyyataniin duraan silaa rabbiin ija naa deebisee jedhu saniin harka jee dhufe hogguu dhufe isiin ijaan qabdu yallaa ija isaaf kannite inni duuba bakka siidhaa jira laa bakka san hin jiru dhaggeeffadhu balfee jechuudha tana tan ijaan qabneen foodhaa jee hogguu kana duuba isaa ijarra qaarsee jaalala isaarraa qabate agarraan namatti ergitee yaamtee wooma takka qofaan siddhaan maddaa akka feete tafeetee fuudhuu ni dandeessaa hadara akkana darbitetti ija tiyya san hin darbini qaroo tiyya san naa jabeessi gaa'etteen ija siidhaatti dhaammatte tanni isaa kannete san obboleessa kiyya obboleettii tiyya gariin namaa ifi shaamaa ta'e baqeessi jiraachisa galata namarraan eegin إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ربي يجوان دليدو دليدو مالي نمني أفان سلون قتين سجنينا أفان سي حمتيني سي حمتا قلتنا مرة إنو مالي قتين خرى إيقت ربي خنكي هاتو نمني خنياتي مرين كا هوچو فودا حسافو هدتو إني هوچو خفانا خنتي أولم تسي هدى علمنا ما ilmu manamaati tanama ittirisi intalti san ija siidhaa kannatee fi ija siidhaatiin kuteen ani akkas ta'e hinjiin kataateef rabbumaaf jecha ta'ii waan namaa keessaa galee duuda duuba kaayi ta rabbii fuuldura kan kee kaayi. Assalaamu alaikum.